Nanamasa, agpaludak man. Nay, kalulod mo lay di kalman, agload ka manan, anday. Nalipatak nga rod ngayon register. Kat aday nawagak sa naibusan Ay, sayang nga rod Ay, dwagaya man number to ipalod ko na. Nanay, akin number dito'y may sangay. Di yun damagan. Man nakibiyang kay launay mo at tindera. Day takot timadi ka na kayong aglaklakaw. Nagado ti pakibibiyangan niyo. Aglako kay lakaday. Sana day ta makibibiyang teraramidin niyo. Ne, nagdamagaklaan mo't andi barok. Talaga kit di man nakibiyang kayo na. Kat no dito tersenam ti istambayan nagtichismo sa apadam. Nalala, yagmon ti numero aludak barok, taludakon. Di kan agungay. Anya, nukasta nagungot man anjay anak ko dito istormo, marimasa. Ay, wen mare ngem jak tinutupan. Binaybay akta mga numadita aldaw na. Ay na, paspasensya amon jay anak ko, maray. Ay, amo mo ti ugalinan. Ada tay chimpaw, anasingpay. Ada mo tay aldaw, anak kaungungay. Ay, darigat asalaan ti ugali jay anak ko, maray. Wen nga rod apay nga takas dya anak mo. Kahit saan kayo matakas dya iti day dilakay mo. Timawid siguro ijay baak nga antina. Kasi nga minti ugali jay baak nga ipag ko kay. Nagrigat at tumtumpungan ti ugali na. Ay, talaga siguro ang dati kakastatat tao. Ay, atuyan ti gatgata nga maray. Agyaman nak maray. Oh, atoy mo ti bayad ko. Apay anak ko, anyaman ti nakabadtripa mo na ya. Apay nga inong ungtam ka na ni Marimasa. Katagpay sumatamin ngayon bagbagakin ko na. Pasig da amin aman nakibiyang kan chismosang agis istor dito yung lugar tayo. Ay, di mo isa pasap anak ko. Tasaan mo nga amin kas iti pampamunutam. Basta may sa ninanamasa kadakwada na. Aklunin naman kan saan talaga aman nakibiyang da jay. Nagdamag ka no lang. No akin number iti maysa nga impaload mo. Apay, masapol at damagan na dayta. Talaga akit di aman nakibiyang Ugad, papanam nga rod man ay nanak ko. Anya dayta naka-eco bag nga igam mo ngay. Pangipanam dita. Litsun manok na ito nanang. Imbatik di may sa alup po, si Dayaw. Pagipanam ngay dita. Inak itad ijar armak Naumakanon iti litsun baboy. Sa litsun manok mo't itaa. Apay, di nakapay aya binasted ni Dina. Di orebas tudan nak. Ay ayatit tulat Iso nga minti dream girl ko nanang. Tumboy mo dahi jay anak ka. Apay, awan ka din ti sabaling armam. Agin tutumboy la dahi jay. Kuna na lang tikas jay. Iso nga armak lata. Taamok amatin nagtumot lang tirik na kanyak nanang. Ni, anya man nanda ta insangput mo, andi. Litsong manok, di na. Di mo't pa naman na umakan iti litsong baboy. Isa litsong manok, ti ginatangkaw. Ay na, naggastos ka man nun, andi. Ayos lang. Awan problema, di na. Ewan, naawat mo ka di inload ko kin kay di na minsan nakalaman? Ay, un. Jakon nakatext busy ak ngamin ni Dikot. Ay, di ka ngamin nag-reply ka niya. Iso nga amuklatan nga awan load mo. Iso linudan ka. Ay, kastaya. Ako, thank you nga rod andi. Wakat, anya nga, hindi na. Kaano nga aklunan nak? Aklunan na kun Di kan samot makaawat, andi. Amumot alakyanak, armonak. Awan sama respetum kanya kon. Saan mo ta? Dakkel to, pa'y ti respeto kan ka. Ay ayatin ka nga na talaga. Babae ti kayat ko, sana lalaki, andi. Kan amom nga danubyak, aping agaram ka kanyak. Barkada lang ti pangibilbilangakan ka. Ore, tumboy ka ata na pintas ka mutlat ta. Saan to pa'y madlawa tumboy ka? Ta atidog ti buok mo. Kan naghinhin ka,
Adaya tumboy kasta. Ha? Marikriknak di na. Saan asika ti tumboy? Jay GF mo ti tumboy. Ay, sana pud no dayta. Siyak ti tumboy, talalaki ti riknak andi. Iso sorry ha. Nga mawan na pulos tinamnamam ganyak. Namin nadumat ngayon bagak daytakan ka. Sardengan nak kuman nga arman tani. Mapunpunwa na kon, andi. Di na ko mapagsardengan nga agarapin ka, pangasim. Uray ka na yung nakabastudan. Basta di naklapdan nga agaramkan ka. Pakaragsakak nga minti umay mangsarsarungkarkan ka. Mabangbang aranak ang makakit-kitakan ka di na. Ay, makamuka andi. Natangken na talaga ti ulong. Masursurunak iti dejing andi. Dagulit. Amo na lang arudan a babae iti kayat ko. Ngam agragot pay lang agaram kanyak. Okay, anya man hintintid na kin ka. Litson man na. Impasidak ka ni tatang ko. Sayang dagita nga itid na kin ka, ah? No pagsardingan mo nga agaram kin ka, di na. Bye-bye am laeng. Tapno libre ti si daeng. Anya? Madurmanak nga rod. Nagado ababalasa nga mabalin ng arman ngam syakit din tinapili na pagdatunan. Basta awatem amin nga itid na kin ka, ta sayang. Basta di nakalakit di puresaan na mga klon kin kwa na. Saan matkid di, Sara? Ay, padasan na timang puwersa kanyak ta makaraman. Aklonem kit din yan data. Iso ti may parbang parakan ka din ah. Makapadurman mo day ta nga ibagbagayo tatang. Makapadurman nga. Lalaki ti rumbang nga parakan ka. Sana padam a babae. Sinaamkit din na dya Sara. Tani anday ti pakiinayatam. Manjak, ni Sara ti kayat kong asawahan tatang. Makiasawa kayo kinday ni ti lalaki itap naganak kayo. Nay, mapanan ti tawan. Saan kayo to na makaanak no bumakit kayo? Hindi ore awan anak mi, basta gininayat kami tatang. Apay, masigurado yaw no dakayin tulat ta, aginggat ingana. Awan to nga ta, tiyag baliw ka na kayo. Napintas ni Sara. Adulat ta, ti agaram ken kuana, anak kau. Kasanaw no makasapol iti lalaki amang ikasarto ken kuana. Ay na, din tumapasamak day ta. Di na maraming ti mangisukat kanyak tatang. Siyak lang tay ayatan na. Tatanton, sublatan kayo ng mga witita binaklayo abagas. Ha? Ay, saanin ba raw? Kabaala. Lakit din. Siya akong timang baklay iti dayta. Tay tulod ko ijibalayaw. Nalaman nga ron ba raw? Sikat ti makaambaw. Ket agyaman na ka. Adto ti kumboy mao anday. Ay sus, saanin tata? Tulong ko nga roday dyan. Diyak pabayadan. Ala, ay nakababain abarok. Nataktakan. Awan mo't nakataktakak, tata. Makiinumak langan. Mabitla ay wat. Awan mo't gayam danom mainumay. Pagsaksak doon nyo ay tata. Gatangan may iji store tinanom may. Ta nagamuran mo't tayo ubog pagsaksak doon may. Sige. Yagyo ti galon tayo naggumatang iti store, tata. Ay, sanay. Siyak taon, baraw. Siyakon. Yagyo kit din ti galon. Kan di kay mangtad iti pagbayad. Ta siyakon ti mangbayad. Ada kwartak dito, uy. Hey, pasensyaan yun jay anak ko, no? Kanayon nga umay ije balayaw, pari ang taon. Ay na kami kit diti. Pasensyaan na tatunggal umay ijibalay katila maar-aramid na trabaho ijay. Diyak ko ba kayat ngagtrabaho ng ipilit na mag. Pasit kanaw ti panagayat na kanidina ti kas niyang aramidin na maray. Hay, natangken mo ti ulo jay anak ko. Amo na atumboy jay anak mo nga ar-armon na. Ay, di laagbain. Bay-bay amlaeng maray.
Payat ka di tapno matinag ko matirik na jay anak ko kenkwana. Nasingput mo jay anak mo. Nagaget pa Wen ngem ay na. Saan maaw-awatan ti ugali na no daduma. Adda aldaw anasimpay. Adda mo aldaw amuday. Gagangay na Ure mo da tayo no maminsan. Adda kastang style tayo. Ngem nakaraw jay anak ko paray. Kan di mo adda nobya ni di na nga anak mo paray. Aglaraman nga raw na mang nobya. No agas asta. Kunamudlan punpud no alalaki. Aglaraman. Jak kanunungan teraramidin na. Agbasbaso lang itikas niya nga aramidin na. Kunak nga raw dalalayngan ko man ni Andi nga arman tapno agbawing kan ko ana. Nadayo ang mapasamak ti kasta paray. Jakpat dyan, akayatan ni Dina ti anak ka. Imposible na ita paray. Awan ti imposible, no talaga nga isuna tinaikare, para ti tunggal maysa, maray. Sara, makadlawak ka na. Tunggal agkita ta. Ta cellphone mo latan tayan ti atensyon mo. Ha? Kwa, adda labas-basa. Manon nga aldaw nga danadlaw ko kan ka. Kasla timamnay kan kanyak, Sara. Ha? Apay ka di. Maumuma ka din kanyak. Kwa. Ay, kasano nga tati panangirugik ang mangibaga iti daytoy Dina. Apay. Anya day ta, Sara. Kwa. Maburburing at ngaminan iti relasyon ta, Dina. Anya? Ay, Sara pangasim. Di nakrabakan iti kasta. Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Sana ka mang rabrabak, Dina. Kaya't kunti mang bukal iti bukod ko a pamilya. Iso nasaysaya at sano, agsinatan. Kat sumapul kamutin iti lalaki a pakiin na yatam. Tapno makabukal kamut iti pamilyam. Apay akastamat kan ti pagbagam, Sara. Awan matamo ka nagkurangakan ka. Itad ko amin ang kasapulam. Amin nakitawam, itad ko. Bastag sinatan, Dina. Maawatan na kuma. Kaya't kun nga urnusan ti biyag ko. Sana mabalin. Diyak umanugot basta sinanaklatan. Si kalang ti para kanyak. Katsak mo ti para kan ka, Sara. Pangasim, di naksinaan. Nay, apay nga gininom ka din na. Itaman pa Tulungan da ka matatang. Diyak makontak ni Sara. Apay, ayan na. Diyak ka mo Sinsinaanak nga minan ngam jakim manugot tatang. Nay, napintasan na magdayta anak ka. Ayayatag ni Sara tatang. Awan serbiti biyag ko na mapukaw ko ti ayayatag. Malampasam tumot lang na ita anak ka. Sige, isangit mo lang. Naimbag nga oras mo, Manong Ernesto. Anda ka din ni Sara. Ay, karuror na, di na. Dinagas tinobyo na. Anya? No kasta? Nagsakit teraramidan di kapsat mo kanyak, Manong. Inalilaw na. Isugaya makayat na ko na sinaan, tantan sa bali na. Nalala, sumrak ka pa. Sa mga niya ti panunutan na tao ang makakita kin ka, di kayan tiri daw. Hagyaman ako, Manong. Uraya ka sumangpot ni Sara, mabalin. Oo na, mabalin din na. Sige, agtugaw ka. Hagyaman ako. Aywan,
Rumwarak gayam tayo nakgumatang itiinuman ta. Pangururayan ta ni Sarah. Nakasyat kan samot ten. Basit lat ininom ko. Danggayan nak nga Manong Ernesto. Inak gumatang itiinuman ta. Ang dapat arag di tibalay. No, kayat mo Ano, tiduldulin ko nga arak. Sige nga Rodan. Isunti naman ta. Tapno sana ka na rumwar. Manong Ernesto. Ayan mo, Sarah. Ururayan na ka ni Dina di tibalay. Jak agawid no adda di taday ta adina manong. Dagunlit day ta tao. Imbagag lang nga Rodan na jakon kayat. Ngam ipilit na lang ta ti pagina kanya. Kasano nga runen? Di na kaya't ti agawid. Nabartekan. Si kanti makamuken ko na manong. Basta kayat ko naliklikan ni Dina. Ayan ko. Apay ngawan kawas ko. Kaabay ka pa Manong Ernesto. Sorry, Dina. Agpadataan na kainom ni Rabi. Kahit nailawan ta. Anya? Awanan kay tibayin. Apay ginundawayan na ako. Apay! Saan ka ginuntawayan? Nagayatan ta adwa tinapasamak. Nakainom ta adwa. Sorry talaga. Sorry. Ay, apay, anyat mapaspasabakin ka din Apay ngagbakbakwar ka. Masikaw ka, tatang. Anya? Masikaw? Apay, adan ayan nobyong anak ka. Awan ngam. Ginundawayan dak. Ha? Sino alalaki na ita? Amam. Ibagam, kaya't ko ang makasarita. Uno saan, intag darum adago sa'yo. Awanan bain no asino man na ita. Saanan tatang. Diyak kaya't ti may babain. Kabsat ni Sarah tinakasikog kanyak. Anya? Pinwersa na kakaday? Wanaw? Diyak mo. Nabartag kami ngagpadpada. Naginom kami ngamin. Kat nabartag akon. Diyak ko na mo dinararamid ko. Anya? Apay namin na naginom kayaw. Kaya't ko lang kumakailiw-liwag tinaramid ni Sarah kanyak tatang. Kasi mo ton tinapasamag. Nakasaganak amang ikasarkan ka din Amok ngawan riknam kanyak. Ngam siyak. Adda. Ay ayatin ka. Tagdarak ti sikog mo. Tumukno sa dilangit ti gurak kan ka. Ngam ipagpagapok iti sikog ko. Iso sige. Umanugutak ka makikalay sa kan ka, Ernesto. Oh, agyamanak. Wen, rumbang lang agkasartan. Taad nantun anak ta. Sapay ko ma. Tamaayat naktumot laeng, Dina. Ay na, nakaragragsakak maray. Ngamin, makiasawan jay anak kau. Ikasardan iti mabiait. Ay, uwin nga raw paray. Ay, mayat talalaki mo ti pakiasawaan na. Uwan nga raw. Saan ani-andi tinakatuluyan na. At least, asawaan na ang tilalakay. Nagbalbaliwain ti anak kau. Saanin atumbaw? Adamot lata siguro pa nagtumboy na. Hanggang saan una yan, masikugat nga roday. Ngam ni Anday, kanayon analiday, taasawaan dan ni Dina. Uwan nga raw. Ala, andi ngayam latan ni Anday maray. Ibagam, makasarak tumot lang, iti paraken kwa na. Nagkasar ka mat gaya man, Sarah. Wan Dina, inlimod mi ti pa nagkasar mi iti nobyo.
kat masikog akon. Agpada ta na masikog. Wan nga rod. Kayat ka kumaasidiren, Sara. Kayat ka pabasulan gapi ti kastyo nagtungpalak ngam. Saanan? Tadaditan. Ay, sorry, di na Sa nabalit na singpat ni manong ko. Di na kanto pasangitin day chay. Nagrigat ngam pilpilitek ti bagi ka mangayat iti kabsat mo, Sara. Kayat ko ti madaan iti bukod ko a pamilya. Wen rumbeng laeng di na. Kat idawdawat ko. Nga agbalin kanto anaragsak iti den na ti kabsat ko. Rabiin ngam awampay laeng ni Ernesto, tatang. Kunana adagasanak diti balay apaman amalpas ti biyahe na. Paumay siguro na jayon. Apay, awan-awag na ay. Awan nga rod, tatang. Di na matrip-replyan ti text ko. Diyak mo't maawagan. Ang mga awan signal ti cellphone na. Ni Sara ti umawag. Hello, Sara. Hello, Dina! Ni Manong Ernesto! Nadisgrasya ka no katintaray day sa hospital! Anya, kumusta ka nun? Dina! Saan na ka no na-ispal tibiyag ni Manong? Anya? Anak ka, di ka unay agladladingit o ay malampas ang tumot lang na ita. Apay ano pa'y nasursuro kun nga inayat ni Ernesto. Isumot ti pan nakapukaw ko kan kuha na, tatang. Anya nga raw, awan mabalin tayo na nakaw. Aging gala siguro ija tibiyag na. Tatang, Nalabit at apay napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka, anak ko. Kada kayo nga gina. Papadam anday. Anya dagita imut mo. Diaper, gatas, ken tintinapay na lang. Pangipanam dita. Itad ko iti anak ni Dina. Anya? Nawayamanan ni Dina na lang. Isa mabalin-manan nga armain. Balo mo tan. Anya? Diyak kayat nga gastos ka gapulang iti anak ko, Andy. Di naklabdan, tapakaragsakak ti aramidak, Dina. Tababaan na itang aramidak, may pariknak ti panagayat ko ken ka. Adon ti naglabasak, Andy, ngam kayat nakpayla ang arman. Wana, awan nagbaliw kanyak. Ay ayatin kalata, ginga ita. Nga ure adan anak ko. Kan balo Wana, saan matalapad da kita kanyak? Ibilang ko nga anak ti anak mo. I love you, Dina. Ay, I love you, kunak. Kaasyan na kumamatan Naundaya panawan ti panagararam ko ken ka. Si kalang ti babaya na kariknak iti kastoy. Isa jak nagaram iti sabali. Si kalatta ti kayat ko. ay. May karimlakit di may ipatag mo ti anak ko kas anak mo. Di sige, aklunan ka, Andy. Di na, promise. Oh, agkasarta ko man, di na. Manang Bianang! Ala, agngangakatasubuan ka, Elizabeth. Mahal. Sige, mahal. Ay, nagbayat na talaga ti panagnangangam. Uy, Uncle! Ala ka! Adda chicks mo? Si Mirina, apay nga daka ditoy. Ala ka! Ipulong ka ka ni Auntie, Uncle! Ay, di ka gararamin, si Mirina. Apay nga daka ditoy alugar. Ay, umay kami kumaag-beach ka dagiti barkadak dito ang lugar, Uncle. Umaya kumaagi-take out iti kanon mingam nakita kayo. Ala kayo, Uncle! Dagdagaray si Mirina.
at ito isang aribaw. Mangnayon mo iti igatang mo iti kananyaw. Ha? Ay, ala, thank you nga ron, Uncle. Basta kaamam tangiwat mo, wife. Saan at ilalawlawatam? No anya tinakitam, para ken kalaang nalawag. Wan, Uncle Isidro, nalawag. No kasta, taga ijay a lugar di chicks mo, Uncle. Saan? Ngam ijay la tinaglitan may. Tapno siguradong awan makakita kada kamay. Ang jak ni namati pan nakakitam kada kamay kanakan. Ala, nabayag ka din na chicks mo day di, Uncle. Saan pa'y mo tunay? Makatawan laay. Kaubingan naman, kan kalaplapsatan na. Siyempre Mang chiksak, bakit pa? Tay mo't kalaslasbangan nan Hanggang kasanungay no maman ante. Ay, sigurado nga ako nga day chay. Kan amangan no gamdan naman ang titumpak ijirang tay. Ay, gusto nga minti naramid na idi nag-chicks kayo idikaw. Basta di mo ibagbaga. Si kamot lati makaamoy ti amin, Severina. Isa di mo ibagbagawan. Uray anyat mapaspasamak. Awan pangibagbagaam iti nakitam. Wala, Uncle. Iso nga iti sabali a lugar ti papapanan mi ken ni Elizabeth. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Di, adun a lugar tinapasyar yung, Uncle. Ikuyog daktumang mga ron. Agtsapiruna. Ay kat mabalin lata ka anakan. Basta awan aramidem Awan, Uncle. Bakantiya ka kanayon. Di oray nal daw nga agtsapiruna ka mabalain. Apay, di ka nagtrab-trabaho Sana, Uncle. Nagapa kami dya buskaw. Parigatan na kada taon. Baon. Awang pa'y inanak. Uray ko manunayunan na tiswildok ng samag. Makapasuron. Iso nagikata ko na. Alang araw, no maawat ko manuntay pensyon ka, agpasyar tayon to atalaw ka na Elizabeth. Itay kapay lapal paliiwan ni Sidro. Sumanagaysay ka dita sango ti sarmeng. Apay narigat sa gaysayan day tataltalo abuk mau. Taltalo nga, Mike. Grabe ka, Mike. Medyo adopay matibuok ko Agsugsugargar nga raw. Apay, adamanan pagpapagwapwam si Kay Sidro. Awan, si kalang man ti pagpapagwapwak. Asino kumapay Ay, nagkarika kanya kadimon ulitan ti inaramid mo. Ay, tandaan am dagitim bagakken Kay Sidro. Mapanak manan ijarang tay no pasakitan nak. Ammo mon ti mapasamak no mapanak ijay. Ay na, di ka kadiagat atap tawan babaik bakit? Masikuranak lang amin diti buok kao. Kahit papanam nga rod manan. Inak irwar tay pensyon kao ta adlaman gatangag. Aguyog tan, rumwarak mo tay nakmat agirwar iti pensyon ko. Ha? Agam ada pa'y sabali apapanak no mairwar ko ti pensyon kao binay. Agsinatanton ta mga no mabayaganak iti papanak. Ay ka sumurotakkan ka Anya? Ala, inton bigat kaya mo na rumwarak. Si madutak mo nagdagang ti rumwarak. Na, di naksamot kaya takakuyog Isidro. Saan? Si madutak laang tanay nagpudot mo time. Sa paagtulat rumwaran inton bigat. Sige, inton bigata mga roda na rumwar. Anya? Darasem si Berina, taamangan no sinurot nak ni antay, mapantahan. Sige, Uncle. Kano'y tayak pa lamang urure kada kayo. Agbalon kay ti pagsukatam, ta resort jay papanantayaw ka ni Elizabeth. Ay, sige, Uncle. Mabitlang nga ron natin ang mga alay tibadaw. Ay, papanan nyo nga agulitag, Manong Isidro. Ay, income lag pasyar ka ba guys? Ta maburboring ka na ti anak mo. Iso nga ipasyar ko man. Na, imbag man. Day talag paspasyar, ter aramidin niyo, Manong. Kani manang biningay, diyo ikuyog.
Jakon inaways na di namat lakayan. Masadaw nga agbiyahe na jay. Liuna, no umay dito ni ipagmaw kat damaganak. Ibagam adinak nakitkita, wan. Ay, apay masapol nga ilumungam nga ni Manang Binang. Basta, di kan agdamag ka ba, guys. Sabrina, darsam Wanak ka, lumayan! Nala, mapantay nga rodan! Adayo alugar dito yun, Uncle. Wayne, tapno sigurado nga awan makakita kada tayo dito nga am mo tayo. Isidro, mahal. Kahit kunti agdigo. Sige, mahal. Umunakan, taso maruno kami no madamdama. Isimpami pa nagiti balon tayo. Okay, mahal. Uncle, amo nakadi nga ada asawa yaw? Wano, imbagayo man ang abalo kayaw. Amuna nga da asawa ka anakan. Ayos ka no matlatakin ko anak. Labnak ka no latta. Sigurado ati pensyon nyo ti kinayat na kada kayo niya, Uncle. Oray anya ditan na. Tinapatag, naragsak kami adwa. Siguro, kanayon nyo nga ikaniti kwarta na, Uncle. Ay, normal lang na ita. Tano biyaket nga raon. Tunggal agpensyonak. Ibingayak mo't adago sa niti kwartana. Kat, imbag ano saan madlaw ni anting ada pangpangtadan nyo iti kwarta yaw? Saan Ta kanya-kanya kami mo't iti kwarta. Adamot pensyon na. Jak mo't pakibibiyangan ti pensyon na. Isa di na mo't nga rod pakibiyangan ti pensyon ka. Aya? Nala, ingkay kadwaunan ni Elizabeth nga aglangoy ta siya kung tagisimpa dito, Uncle. Alaman nga rod ka anakan. Tanay, di na mo taglangoy na jay. Amangan kit di no malmas. Mahal, kasanon ngay no maduktalan di bakit mo ti may papan kanya. O mga no panawan na to. Saan? Apay ko mga aramidot ti kastakot ay ayatan ka. Siyempre, sikat ti pilyag no pagpilyan naktaw. Promise mo, ha? Wayne, basta ikaray madinak to isuksukat iti oreasinaw, ha? Promise ko dayta, Isidro, my love. Aywan, nagpensyon kan? Ay, Wayne, manaw ti ka sa pulam. Nayunam ko maiti 2,000 ti allowance ko nga itid mo. Tangimi na mo't amin na nagagatangan. Awan problema iti dayta, hanay, my love. Amin akid daw mau, ipaay kao. Ang yaman, nak. Talaga anak kasing-singpet ka kanya. Saan ka naimot? I love you, Isidro. Si Berina, nakailad ka man ay. Apay, awan arapaap mo itibiyag. Kastam latta ka na yun ay. Agida, mangan, agbuya lati aramidum dito'y balay. Awan maramid nanang. May mayat mo ti kastuyan angam ti nakagbulbulakbul nagbisbisyo dita. Ti kayat ko asawen, apay, awanen plano ngagsapol iti trabahom. Masadutak pa yung agtrabaho nanang. Sana balit na dama kwartak. Pangalalaam iti kwarta. Ni Uncle Isidro Kanayon nak nga ikan. Kano dumawat ak iti kwarta kan ko na di nak mabali na pagkudkudan day jay. Kanayon ti irurwaryo ka ni Uncle mo. Mapapanan nyo ka diya talaga. Agpaspasyar kami lang, nanang. Kinadanadlaw ko ka ni Uncle mo. Kasla ti marakay. Nalaing mutang na mangurnos iti bagina. Kasigod mo takas jay na. Saan? Talaang manan. Idi awan chicks na. Kasla awan pakibiyangan na iti bagina. Awan now. Adaman chicks nan. Tila ibagbagayo mo. Saan man natilat atapan nyo? Kabsat nyo pag-atapan nyo iti made. Nalaala, sapay kumangarot, kadinan ulitan ti inararamid na iti kalabas.
Nay, Severina, sumra ka ah. Ay, sana nang kalta. Agdardarasak. Pumanawak mo ilaang. Umayak lang kumadumawat iti kwartayaw. Ha? Kwarta? Mano kumaaya ka anakan? Amok nga na nagpensyon kayo ng kal. Iso nga ikandak man iti oray sa nga ribo laang. Anya? Nagdakkelan na ita dawatam. Anya na ita, dawatam mo no otangam. Niyang kalma. Dawata ka. Perigatan nyo ayat imang taniti kastagatad kanya. Kwa? Sapay adda pangigatangak iti kwartak. Adda ka din na antibinengang kal. Apay ni antay. Ada silid na. Di nakamudlay ka iti kwarta na dyan. Taamumad nga daim-imot na. Sana ngagdawat iti kwarta kan kwa ng kal. Dala ko maipulong ko. Ha? Ipulong mo nga. Adaman ipulong ko nga agbababae. Tangiwat mo. Tilalaw-lawatam. Di nakrabakan iti kasta si Berina. Ikandak nga rin iti kwarta Tapno sa anak nga agipulong kan antay. Nay, laglagi pa nyo Ado ti karga to'y cellphone ko aladawan nyo kan ni Elizabeth. Jaski kamad akanakan. Ala, mapitla nga rutin nak mga alay kwarta. Kan manipod itangkal, tunggal agpensyon kayaw. Ilasinan da kadagos iti kwarta ko na. Saan laan ni Elizabeth tiki kanyaw? Ikandak mo ta. Tano saan? Delikado kayo kanantay. Anya. Ibingayan nakmat nga rin iti malikliksab mo ko ni uncle mo sweetheart. Ha? Anya sweetheart nga ibagbagam mo? Aklo na kami na tap nag-sweetheartan. Ang mga nuluklukon na klaang Rudy. Saan? Apay kumalukwak ti babae anak kainlabak iti kastaunay ngay. I love you, Severina. Amok to malaluklukon na klaang. Saan? Promise. No kayat mo, ikasara ka ninton bigat. Wala na, aklo na nakon. Uwan ko na mo, tadatan. Dagulit ka talaga. Alaman lang Wanan? Oh, thank you, Severina. Ala, agdate nga rin. Agam sikapal at isagot wan. Bumawi ak inton sumarunaw. Apay, pangalalaam iti kwartam sika, Severina. Kanayon nga adda kwartam kaawam mo trabaho. Kat, apay dagiti lad na trabaho na ayat at kwarta na. No nalaing kang agdiskarte, uray jablis ka makakwarta ka na nang. Agtaktakaw kan sa mutin na nako. Saan mo ta? Ikikanak lang na ang Isidro iti kwartak tunggal agpensyon. Apay kumangay kan na ka. Apay, adaya impadulin mo kan kwa na. Awan, ada ngamin igam ko asikreto nanang. Iso masapula sustentuan nakmut. Sekreto nga. Ay, di yung ibagbaga ka na antibining dito Ada ngamin ubing kan napintas at chicks ni Uncle. Anya? Nakaamuam. Ay, di ka agararamid iti sarita sika, Severina. Agpaiso nga rin di pagbagak. Kan namin adon na nagtsapirunak kadakwada. Anya? Binilin na kadyak kano ipagbaga iti orasino. Tapno sana maamuan na ante. Ngam di yung siguro ibaga. Tapno jak ibulgar ti palimod da. Masapul nga itid na tanyaman akidawag kan kwa na. Nagalas ti kasta nga araramidam, Severina. Pananggundaway ti kasta. Amaw amade ti araramidon jay ulitugmaw kanunungam. Pagkwartaam pay. Ay kat talaga kasta Ikan nanto pay ti kwarta ti saan nakapkapin Siyak tula kita kaan na kanan ti saan. Ay isa na mabali na di nakikan nanang. Manong Isidro! Dumagas ka kadipay! Apahilyo na. Anday bagam? Agsarita taman biit manong. Ada ngamin na amwakan ni Severina. Pudno ka day, nga ada babae mo. Nagloko mo't na siya babae. Apay, anya timbagbaga na kan kaya. Pat-pat-simot na siya. Awan ka day. Ulbod na diyang anak mo. Agar aramay iti istorya. Nakitak dagiti ladawan nyo iti babae manong.
Ay, pangaasay, sardengamon ti kasta nga aramidang. Ha? Apay, di ka nadidigra, idi dandan ni timpuak ijerang tay ti asawam, idi nagbabae ka, iday. Ay, kwa? Siyempre, nadidigraak. Iso nga ro da kasta unay panangilimod ka iti may papankan ni Elizabeth. Nanay, di mo ibagbaga ka ni ipag mo, aliw na. Tano agaramid iti saan anasaya at dahil basol mau. Ikan ka iti gundaway mau amangilintag, iti kamalay manaw, ha? Ngam, no natangken latta ti ulaw, mapilita na ka mangibagakan ni ipag iti kasta nga aramidang. Anya? Ay, sana. Bayam, tano agpinsyonak. Ikang kantumat iti kwartam. Ay, diyak ka sa pulang ti suhol, manaw. Lakay kan. Agbalbaliw ka kuman. Ken panunutom kuman ni ipag. Di mo urayan na maamuan na ti aramidam. Sakbay nga agbalbaliw ka. Ta, amagad no dakdakais ti mapasama. Kanayon ka amarabyan na sumangsangpay si Birina. Apay, papapanam. Napana mo nakidate ananang, apay dakas. Na, apay, adda na yan nubyaw. Kada na, bayan nyo, tayam amok to kada kayo. Apay, ngaya kurang to'y kwartak nga intad mo, Isidro. Ay, pasensya kan Elizabeth. Inikak ngamin jay kaanakak ta blackmail nakmal. No jak kano ikan iti kwarta ipulong nata iti asawak. But nga nakalaang mamati ka mo tadagos. Pamutbuteng naladay jay. Tapno makadawat iti kwarta ken ka. Inton maminsan, di mo nikan. Imposible maiturid na tagipulong day jay. Mabuteng matlaan. Wen mat kedi Di nakmat siguro isagmak jay kaanakak. Iso nga rod ako nakapamutbuteng na laang dayjay. Rupat kwartamot gayam dayjay abapai. Apay nga imutan dakmatan angkol. Agipulong ak no kasta. Talaga nga awan na bati a kwarta kaanakan. Maawatan na kuma. Intadyo amin iti dayjay nga Elizabeth. Ay, naglaingan dayjay babae. Tay sutag numar iti pensyon nyo. Ipulong kon tupay ka ni ante. Ay, tangiwat mau. Ang mga numanggag na ka ni ante. Ay, may mayat numanggag na ante. Tap numamuan na tagpaisaw. Ayan na ante, kaya't ko makasarita. Dagiti awanan baen. Kunak tupay kat. Di pay lang agparparik na kanyak nga damanan madingar aramidon ti ulitag mo si Birina. Nabayagan anubya na day dyan te. Ubing kan napintas. Napintas dito iladawan ng napimpintas manan iti personal. Dagiti awanan baen. Relax langan te. Tay kariyo Di kay mapmapan ijirang Taiwan. Pangaasiyaw. Wan, di ka madanagan. Tadya akong ulitan day dyan nga naramid ko. Basta ti kayat ko mapasama kita kat matiliwak ko maidadwa. Amok tayo yung daan ti. Kuyugan kayon tao. Bye-bye, love. Agsina ta dito yan. Ta, agpasuko na kun iti kabsat ko. Sige nga rod, love. Ingat kawan. Aganad kamot, love, ha? Awanan kayo iti baen. Piling, apay ganda ka dito. Si Kama ta babae. Piling. Piling, agawitan. Dito agiskandalo dito. Pusta! Kas jeti rumbeng katakwada. Di ko na siguro ni Uncle Jack maiturda gipulong kanante. Ay, saus. Kaanaimbag no saan daan nagkinabel, idi natiliwan na idha. Nagkinabil da Binidjok nga ron nanang. Anya? Ay, madanaganak. Abangan no anya ti aramidon ni antim abinay ng anak ko.
ang mga numapan manen ijay rangtay. Saan nanang? Nagkarimot adinan aramidon ti kasjay. Ipabalod na kumaki din ang kala tapno dagong gunana. Apay ngayon pabalod nak bakit? Pakawanan nak ka din Promise, sana na maulit na jay. Kari ka akari. Ngam awan matungtong pala makarim. Isala ding itag. Ikang kapaylay ti pagnakmam. Barang agnakam kan mapadasam ti mabalo di sidraw. Bining bakit? Pakawanan nak ka din Suray. Jakon ulitin na jay. Pasensya sweetheart. Awan pala ti pagkaantay ti restaurant, awan kwarta. Wen, awan problema. Unay ka to'y sweetheart ko na yan. Sayang lang nakabalo dan di pagdaw-dawatan iti kortam. Basol na, tainimutan nakmat ngamin. Kan tapno sardangan nan ti pananggulgulib na iti asawa na. Laklakayan lang arudan, agchichiks pa lang. Jay kabit na ati na ibabain, ta na ipungot-pungot. Kastaya. Kas di ti rumbang kadagiti kabita kas kan kwa na. Igas iti kagimungan dagita aklase ti babae. Ha! Day tagaya mababae, ti pang ibusang mi ti oras mauruday. Ha? Asino di tabakat, Rudy? Kwa? Asawa ka? Karangganjang ka, babae! Bakit ka? Kinabayan nak nga tumba? Boses kan langag-lang, ti bakit? Yung tipig sakit upimpay! Luguban ka man lang, tulungan na, Rudy! Di mo tulungan dahi to'y babae, Rudy! Lumaban ka si Berina. Kabalam dahi ta. Manang Bianang! Marsya bakit? Agdalos ka dito balay. Ta isang put kanon ni Ryan jay nobya na dito balay. Kaano ka na? Undaway da ka naon. Isung agdalos ka tapnon nadalos to'y balay asang putanda. Kahit nadalos mo to'y balay, naurnos mo ti kunak. Doblem tagdalos ata nakababain. Punasam anaimbag tinatar. Nagitikawa. Kan ikatem dagiti nakasalapay Abram ijayan tiridaw. Kababain. Sapay agrat-ratik met dagijayan. Ay na, apay masapaw. Apay anak ti presidente ti isang na nobya na. Di na man dagdagay ngagdalaws. Nagtalusak nga ruday. Noan niya ti masangputan na nga itsura ti balay ay kaanusan na Nay, ada nagsardeng at tricycle iti batong bakad. Isudan sa dagitan. Allah, jak pa nakadigaws. Agbangbanglo aklatan. Nanang, tatang, yam amok tinobyak ni Edwina. Edwina, isuda na iti dadakkel ka. Naimbag nga orasyon, nana. Tata. Ay, kastamad kan ka, balasang ka. Nardaw, naglumag-gayam tinobya to'y nagta. Anya ka matan. Agarasas ka nagpiksa. Pulay may nga mente nalolok magnana. Nalok magne tatang ko. Nalok magmat ni nanang ko. Nalok magdapong ko. Kan uray dagi jay aante kan aangkal ko. Nalolok magdaamin. Kan uray dagi jay kakabsat kan kakasinsin ko. Kasi matlang ti size da. Ayos laeng balasang ka. Uray da ka may adumot lati kakaanakan mi analulukmag. Dahil tangarod kinalukmag ni Edwina ti aset na tatang. Iso tinakainlabakin ko ana. Kahit kasanon, aglutuak, dito'y kayo amang rabi anak kaw. Wana lang. Kanwan gayam, dito yan balay nga agnaed ni Edwina. Anya, di kay pa mo nagkasar. Kanawang pa mo urnong mawapang asawam. Iso nga rod, adito yan ti pagyanan na. Taagurnungak pa iti pagkasar may.
Mala, magantayan. Nakagaumot ta ni nanang yaw. Ala, Edwina, sumangutan. Uwan Ryan, tani, mabisinak nga permin. Tadtay pa lang nga gurguro datoy tiyan ko. Adto ti plata o balasang kao. Agyamanak tata. Ngam datoy dakkel nga plato ti kayat ko. Hanak nga sana iti basit nga plato. Adto, iti narabid ko asaw-sawan. Igawan ka niti kanam, Edwina. Ay, haanan siya kon. Gawad at sa mag-aminan ngayon na po yan nardaw. Ay, shh! Tangiwat mo man. Mala, mangan ka lang balasang kao. Di ka babae. Uwan tata. Ryan, mahal. Datoy lang te masida. Ha? Isumot la te linuto ni nanang, mahal. Ay, han nga balin, tanay mas datoy masida. Kasti at agluto iti bukal ti balatong. Ado ti sagpaw na nga karne. Nananay, ibuk-buk mumut amin rin tamasida di tadakla platong balasang ka. Balakit eh. Ilin ka pa'y agaw o iti masida bakit? Di ka sumanao dita. Nagbasik jay na batay. Kunak nga ipasidak ka nagiti aso kun pusa na jay. Basta gawa maon. Darasa. Nadlaw ko tatay panangan nga sa balit kita ni nanang mo ide adot kinan ko Ryan. Pasensyaan o adot kanak mahal. Hanak ngamin nga narwam iti basit nga makan. Amumat nga dakkel ti tangke to itiyan ko. Di mo ikan iti sa bali akay papanantijar ni nanang itay, mahal. Awan na jay. Kano maminsan, nayunan ko man ni nanang mo ti lutoon na nga sidaan. Haan lang nga may sa nga putahe. Nala, bayan, sakto ti agluto, mahal. Basta awan trabaho. Nay mo tarawot day jay anobya ti anak tan lakay. Si kamag, no nakasango jay tao. Di ka mo't arasaas nga arasaas, tanagpigsa ti arasaas mau. Di mo amaw ti agarasaas, tanagpigsa ti boses mau. Nagloomag tumo ti pinili jay anak mau. Ay mangirarit iti makanday jay. Anyang araw, kat nalukmagmat nga ron ti type jay anak mau. Naisam di tiyabe ni Ryan. O kitam na iti dua nga ex na, naglulukmag na. Ay, unan niya. Maikatlaw anobya na ni Edwina. Kat, agpapada na amin iti pamagay. Why, kan uray nalulukmag na, ta nagpipintas damay. Nagpipintas ti rupa na. Hanggang panagkunak ni Edwina ti kapintasan da amin. Ha? Deoray, pintas na amin na pintas no nagrawot mag. Mangiraray, tikas jaya kabalay. Mabiit ang maibaws ti kwarta. Kit baybayam ka na ita agtrab-trabaho mat ni Ryan. Saan damat nga agdaw-dawat ken ka iti kwarta. Isuda ti makakaamo nga gat-gatang iti masapsapol diti balay. Anyat pa kasi kuram si kahamar siya. Nay, si kamot ti aglulutaw Ryan. Apay, awan trabahom ita. Awan na na. Napuspun mo tayo trabahon mi kumaakabiti iji kalsana. Intun bigat ka naman ay. Anya mo day ta trabahom. Saan adiritsaw? Ikay, anya ngay dagita luto manak ka. Sabali tinaluto abangaws. Sabali pa'y day ta prito a pork chop. Anya pa'y day ta lulutuam. Adobo a karnet baboy na nang. Anya day ta pangbigat. Sidaan tayo ita. Kurang ngamin ti may sa apotahi sidaan tayo. Anya? Agbirok ngamin ni Edwina iti sa bali apotahi. Saan amap na kiti may sala apotahi na nang? Ay, anyan.
nagastos launay mo jay nobyam anak ka. Inggatang mauntay swildom iti napanalawas. Wala nang, ingulpik iti masida. Ay, awan anak ka. Kasano ang makaurnong ka no kasta? Nagastos launay mo tinubyam. Apay, anak tibak ng ayaday jay nga idwina. Tamasapol nga adu aputahay ti sidaon na. Saan da abak ng nanang? Padpada tayo lang Ang naruam ngamin iti adu amakmakan. Tanaw mapan kami mangan iti karinderya ket 5 a klase ti masida ti orderan na. Anya! Ayunay mo tayo. Nalabos mo day ta akinaraway. Maawatan nyo kuma, tadakkel ket nga ro di pagkargaan ti kanen na. Agsaraaw ti tiyan na, no bitin ti kanen na, nanang. Nagsweldo kan, Ryan. Wen mahal. Oh, adto iti sweldo kiti upat nga aldaw. Saan mo't nga na diretso ti trabaho mi? Iso nga upat lang nga aldaw ti nasweldo. Ay, anya nga rod ngay. Talaga nga kasta Ay, inta nga rod gumatang iti masida, mahal. Igulpi ta iti masida data. Ay, adda trabaho ita, mahal. Apay no agpakuyog ka kaninanang? Tapno adda kadwam nga agbitbit. Ay, haanan. Haan ko nga kaalaan da diya nga nanang mo. Ada yung mantirik na kanya na. Mamadlaw ngamin nga sipsiputan na ti panpanangan ko. No agpungga akitiin na po kan masida. Permiti pa nang kita na iti imak nga aggagao. Ala, di mo panunutan ng dayta, mahal. O sige, si kalat nga rudan ti makitsinda. Jayla ka ba alam nga imutan ti gatangang? Dati ti ilutuyo nga masida nanang niya. Ilutuyo amin dagita Hanyo manan nga tip-tipidan ta agluto. Uray ta kwarta mi mat kanirayan ti naigatang ita. Ay, nagadun ngay. Iluto kamin dagitoy. Uwin nanang, 5 nga putahe ti lutoon niyo niya. Kanuman agluto kayo iti inapuyakat na inayunan niyo. Apay mano aya nga kaud ti bagas ti ilutlutoyo. Upat akaod. Ay, isumatlagayam ang agkurkurang ti inapoy ta upat. Nakitak jay pagkakaudyo jay bagasan, nagbasit nga kaud. Dublian niyo Pagbalinan niyo nga 8 nga kaud ti ilutoyo. Anya? Ay, Ryan, anak ko. Bagbaga am tuman jay nobyam. Ibaga am tasurwon na ti agtipaid. Nabuslong iti bagas ken masida. Kaslamo kanon ti talo na tao ti kanon na. Kasita, awan man bagas tayawn. Wen nga ron. Nadlaw ko nga ron na manipod nagdan na kami kan ni Edwina. Nagbiit ang may bus ti kwartak. Hanggang jak mo't mabalin na lapdan. Ta kaarsi mo't nagsakit ti tiyan na. Nalaka ngamin nga agbisin ni Edwina. Apay no, sinaam laangan. Sumapul ka itinakot tong nga nobya. Ninanang mo't. Saan mo takas karina nga ramidan day tang ibagbagayo Ay ayatek ni Edwina nga ore nalukmag. Kan amoy mo't apag-aayat ko tinalukmag nanang. Ay, nukas ta nga raw. Masapol a dubliam ti panaggagat mo nga trabaho. Tanay, pang 2 a tao ti lamuton jay asawam. Wala nang, di kayo madanagan. Tagbiro kakto iti sabali a pagtrabahwak. Agtrabaho ag-overtime kan ag-sideline Manganan, Edwina, umay kasumangon, senyorita. Nagbiit matan nga linutoyo jay masida. Nalutoyo amin matlaang. Saan? May sala aputahe ti linutok. Tanay, nabuslaw nagluto ak iti ado aputahe. Anya, apay ngay. Isungarod nga ginatang ko amin dagi jay tapno mailuto nga amin. Surwam ti agtipid, Edwina. Tanay, marigatan jay anak kong agtrabaho. Saan tayo abaknang? Kumaan no aglap-lapusanan tayaw taoray 20 aputahe ti sidaon tayaw. Ha? Nasaysaya at no agbalinak aprang kaken ka. Uray masakitan kan Basta maibagak ti rumbang maaramid.
Kasyam kumamot yay anak ko. Tanay, ag-overtime pa yan. Ag-sideline, amapan ag-lako-lako, iti kom-komporme, tapno adala paggatang iti masida. Iswa sursurwam, taginot. Saan alamot ti kukwam. Ay, Ala, manganay. Ne, Edwina, si kamot gayam. Sumrag ka ah. agyamanak Belinda. Ada ka di kadwam ito'y balayaw. Ada, nilakay ko. Madama ti pangan. Umay ka, mangan tayo. Ay, ala, kababain. Ngam sige anya nga katawisan nakmat nga mangan di mga anak. Madi ka no ngamin nga papaayan ti grasya kat. Oh, adto'y ti plato kan kutsara, Edwina. Ay, thank you, Belinda. Di kag babayan, Edwina, mangan ka lang. Thank you, Ajigo. May salaang nga putahe to'y si Dayo. Ah? Ay, wan Edwina, day tamot latin na luto. Ano sa mo na? Buwan di bale, te importante, ada. Hello na Natasha! Nagbanglo man datalot-lotoan niyo. Nasayop ko nga minitarwar. Iso nga imayakman. Anya nga datalot-lotoan niyo, nana. Ay, adobo a karnit baka, balasang kaw. Ay na, nagimasan ngay. Si kala ang tagsida ita. Adda ni tata mapasipikaw. Kasangsangput na nagapoy ti trabaho. Ay, ay, medyo mabisin akon. Mayat sa ngaramanan data malutloto nga si Dayo ay kawan na. Urayam labas sita na malutaw. Tamangan tayton no madamdama. Balasang kaw. Anto'y paitin na po, Edwina. Mangan ka lang, ni kagbabay. Thank you, Tata Pasipiko. Ni Nana Tasya ngayon na pananan. Aday di salas na, agbuy-buya man na ti TV. Basit, tikan ka na, isa nagbita mang mangan na jay. Ay, mabisbisin ak ngamin nga perme. Pasensya at tatain niya. Inda noon ko ito'y balayo tibisin ko. Apay, di ka pa'y nanganaya malasang kao. Nanganak matkit di ng basit. May sa nga putahe tiin luto dya katugangak. Patiin na po iti pidan na nga iluto. Kaslag patinggala ang iji karabukob ko ti kankanak iji balay me. Apay, anyat paborito maaya asidaan malasang kao. Uray anya, basta adu. Hanak ngamin nga mapnak iti may sala nga putahe. Adu nga putahe ti kayat ko nga sidaan. Tapno mapnak datu buksit ko. Ay, kastaya. Mala, umay ka lang mangan niti balay, nukurang tikan ka na miti balay yun ya. Awan tata. Kating kayo welcome ak nga umay mangan iti balayo, tata. Ryan, bagbaga amjay asawam tanay. Pindaan nan samot amin nun akaaruba tayo apakipanganan. Di yung amin tipidan tilutuan nyo Tapno saan naman pa nagsapol iti pakipanganan na nanang. Masya na mangarod kun ka nga agtrab-trabaho, anak ko. Para kun ka mo laang ti aramidik kahit. Sana siya ti panunutin nyo. Jay manugang nyo. Mala, jakon lapdan no mano aputahe ti kayat na sidaan. Basta isaw ti aglotaw iti sidaan na. Isorab ngagtrabaho jay nobya. Ultimo agluto di na pa'y maramay. Agruwaman ang maidasdasaran latan iti kanun na. Ibagam ta aglutaw iti kanun na. Hello! Naimbag nga oras mo, Jigo. Nangan kayon. Santay nga rodid bina. Kunak ngagluto kiti kanak ng si madutak mat. Apay ni bakat mo ngay. Napanay di Manila. Napanda sinukonte kapsat na nga gapoy di abroad. Ay,
kasta aya. Ay, kunaknohan kayo pa nga nangan. Umayak kumamanan makipangan. No kaya't mao inta mga ni Ilay. Naimbagay siya tano ti pagpilya na putahe. Ha? Ay, sige. Ay, day, tati kayat ko kat. Ado nga putahe. Hanak nga mapnak iti may sala nga putahe. Papa na Meduina. At nakamat dito Ilay. Wano ang market ka. Ay, agor urayak nga rod iti agilibre iti makan, tata Pasipiko. Ha? Ay katintamangan na italagayam. Ha? Agbayso tata? Sige man nga rod. Jay sa balimat ang nga putahe. Jay na isab sa bali ko mamat nga putahe. Sige, na italagayam. Anda pa pananta a restaurant. Na indumduma ti putahe na ijay. Edwina, bakit? Han ka man nga umanara ko, Brian. Makaumamat nga. Ano dyan ko nam? Naumakan? Anyat na ka umaam? Awan, adaya imbagak. Maturugtan ko nak. Agsarita taman pa'y nga ron. Pudno aya, adi ka kanon namigat kan nangal daw diti balay itay. Kan itay malam, kunam anabsug ka. Nang nanganam. Makaumamat ti putahe iti balay. Iso nga iso ti putahe nga ilutluto ni nanang. Kat mabalin mo matiagluto iti kayat mo asidaan, bakit? Ado, ti mabalin maalut po ni Jeref. Masadutak nga ron nga agluto. Naimimas ti mangan, nuluto ti sabali ti kanan. Di kan mapan makipangpangan karag iti karobawan, ta kababain. Ay na, uwan. Ang kakadi nga agdanag. Ta ijay ili ti pangpanganak. Sige, maturugtan ta na bamban nugak. Na Natasha, di yun na nakita no limabas dito'y balay yun ni Jigo nga asawa. Ay jakbat na si putan bala siyang ko. Apay sana nagpakadaya. Saan nga raw? Tunggal panangan, awan ijay balay. Saan sumangpot, nabsog ka nun. Nay, pangpanganan na ngay. Ijay ka no mo ilay. Ay, masansana na kasta tira aramidon na. Anya, ay agpadadan akin nila kay ko. Manmano mo lamang andito'y balay tamad adik sa namangan itirwar. No ka ano alim makay, iso mati ka na yun na pampanangan na ni Jerwar. Uray ko mano away sanak, samag. Ngun nga rod, na. Uray nila kay ka, di nakainaway, so uray na minsan la kuma. Nala, urayam lata nga roda na subangpo di asawam, Bilinda. Onya, napsog kamot lang, Edwina? Ay, perme Thank you manan Jigo. In libre nak manan itipangan. Ay, sabali manan nga po tahay tinaramanak. Okay, kasanaw? Mapantamanan iti sigo na papapananta. No, kasto yung malpas tamangan. Katsi ka bahala ka, Jigo. Mangan ka lang, Edwina. Agbusog ka, daado aportahe na ita in-order ta. Uwan Pasipiko, talagang agbusugak manantad ta. Saan tapay nga gaw-awid lumalpas ta mga anuan? Mapanta pa iti sigol nga ayuyang ta. Uwan, ariglado, Pasipiko. Amom, maayo akman amang ming-ming-ming di tarupam. Nagpintas ka talaga, Edwina. Thank you, manan. I like you. I like you too, Pasipiko. Ayan ni bakit mo, Ryan? Ha? Apay, Belinda, anyat masapol mo ken ko ana. Kan apay akas lang makaungungat ka. Aga-agaw ti asawam, Ryan! Agpakpakalong iti asawa! Ha? Re, Ket, tapno mamati ka. Adoy dagiti ladawan dadwa. Oo, kitaom. ha?
Apay kasta tilangada dita. Ha! Nakitak na kita aladawan iti cellphone ti asawak. Kanayon da nga update ijay ili. Anya? Awanan day, di bain! Idarom ko ida! Ha? Ha? No, Natasha? Awanan bain ti asawam! Parwaram matag rinisot kami! Ha? Apay na. Anyat atraso ni Edwina kada kayaw. Lalaki raw di asawam! Saan lagaya man nilakay ko ti lalaki na? Pati ti asawa ni Belinda! Ha? Parwaram ka kayat ko makasarita! Masapol nga agrinisot kamay! Pakawanan ako, Marayan. Apay anaramid mo ti kastoy kanya kay Edwina. Amam no kasano ti panagayat ko kin ka. Agsakripisyo ang nagtrabaho para kin ka. Tapno may pay ko lang nagiti ka sa pulam. Ngaman niya't inaramid mo, ha? Sorry nga talaga, Ryan. Kung naknuputahi lang nga makanti sa pulam itirwar. Pati mo't gaya man ti. Ay, sana nga maulit na, Jay. Sorry, promise. Hanakon nga rumarit ti balay. Ala, ako kusam amin na nakawas mo. Tapumanaw kalangan. Ha? Apay ngay. Hanak ka di ngay kaniti may sapay nga tsansa nga agbalbaliw. Lading itak, ngam saanan. Naupayakan kan. Lalaka ti mamakawan. Ngam narigat nga isubli ti sigod na panagtalag. Nasakit man. Ngam nasaysaya at awaswasan tan ti amin ka na ta. Iso apumanaw kan.